Stručnjaci kompanije Kaspersky Lab iskoristili su Dan zaljubljenih da vas podsete na samo neke od opasnosti koje prete dok smo u potrazi za romantikom na internetu. Činjenica je da su brojne varalice, bračni prevaranti i druge sumnjive osobe spremni da manipulišu prirodnom ljudskom željom za pronalaženjem partnera. Različite virtuelne ljubavne zamke nisu retkost na internetu, a korisnik zastrapljen trenutnom strašću može lako ostati bez novca ili sa nezgodnim štetnim programom na svom računaru. Spam elektronske poruke koje oponašaju obaveštenja popularnih sajtova za upoznavanje široko su rasprostranjene u skoro svim zastupljenim jezicima. Klikom na linkove u ovim elektronskim porukama korisnik se izlaže riziku da zarazi svoj računar nekom vrstom štetnog programa. Lažni sajtovi za upoznavanje ne samo da predstavljaju rizik u vezi sa phishingom ili zlonamernim programima, već oni također mogu izvući novac od neopreznih korisnika.